Te zanimajo jeziki, kultura in razumevanje ljudi po svetu? Na slovenistiki in italijanistiki ne gre samo za učenje jezikov. Gre za razumevanje književnosti, kulture, zgodovine in tega, kako ljudje sploh komuniciramo. Za vas imamo vprašanje. Kaj mislite, da je medkulturno jezikovno posredovanje? Intercultural linguistic mediation. I know what that is! This means connecting worlds through language, translation and understanding diversity. La scelta perfetta per tutti coloro che vogliono lavorare con le persone, a casa, all'estero. Po koncu študija te čaka ogromno priložnosti. You can teach, translate, work in media, or pursue a career in tourism. Se ti piacciono le lingue, la cultura e la comunicazione, ci vediamo alla facoltà di studi umanistici. Za več informacij pa nas pridite obiskati na Festivalu slovenskih univerz. Iskriviti. Apply now.